Musesia ni mobea nundu wa kuendea kwithiwana itu thini wa kilungu cha Uiiti. Muthenyani wa umuthi twende na unenania yulu wa thina wa Kuvinga Maumao ukethia kana mundu muima ndutonya kuthibata wa kumya Maumao undu vailete na inde twituna ya yulu wa twana tunini twa kana kaka mwana na nienda daktari twaselele kana ka kelitu uri watutabia kana kaka mwana undu betha bailie wailo manya evida yana ta umbile wako nikanda umanya bena thina nako kana ka kelitu undu nasya otaka kana kaka mwana miaka ino itatu ya kwambe we munini we ba utatonga ku control kuma kwako kana kauma anytime usitithina lakini kumilila mwaka wa kana karatu kwende yuke ba kama nani newa Maumao anga uma uno kuni boro nakona kana kage na nyao kena thina ilo kona kana kaka mwili tukajuma anga mitukange kekalanga idikuma iba iman kena nyao kena infection mbuba kwako kuni kana kena miaka yana tayo miaka itatu. All right. Nuko na kaikalanga ikara kayuma anga. Manake na nyao kena infection mbuwane ya konzi yani ya Maumao. All right. Lakini usiana sia yetu siva ati eka infection tukwatanga na tukwata niki tukwata andu contamination. Ila ka thicho ni kila kitu wana ndo ima. Kai contaminate yaba. Kai contaminate yaba. All right. Kitu minulu mzee ya mwi kana kaka mwi ya Maumao ni ngube. Ni around 4 centimeters. Nika distance kanini muno. Kuka ni kila kiwu chichone. Kana kale yako ipangula nesa. Kaikata kaide kikopa na kili kambuwana ikwata nyo kaikwata infection. Kwa na twa twili tukwata infection muno ya mbuwa kotetwa atumwana twitu nini. Ndo whether nzea kamani ya Maumao ni ndasa. Kwi contaminate kana kwipa kekope nyo tebina. Lakini akeli unika kupiko kepa ngai konyo komitoke. Lakini watu ile tutwe bahati tuiko dha kupinga Maumao ndo nzia ya twa ya Maumao ndo yombetwe ni ngube na baiba ndo bekara papinga ilo kona kana kakeli tukaipinga Maumao either kena thina mithembele wambe ni nerves cia koito thukumanesa kena thina we ba muongo kwako ugethia nerves ila si ugete mbuwane ikata yo thukumanesa. All right. Ethatu kena wimbu we katikati wa mbuwa na nzia yacho na nusia wana siana imwe izino sisi ndio itumaka na kakilekera kapinga Maumao lakini ti common tathina isi atumana. Yes. You wilawa wetanga wa infection nalikana twana tumwana itu kwata wani infection tumwana kwata wani infection lakini infection la kwata twana tumwana mabinda maingi twithatu ya mbisi wani mates musia isi anienda kumutabia kana etha kana kaukaya wani mundu muka itha na kana mundu mukosu ni matabia nzeo na nukusovia kana kako nundo athukumyange twandika ama tweyesya na sia tumwana me andu aka ne ma abuse ya twana tu na tuikwata infection sia ando ima uiza ni kana kana kiata kana kwati yeba kawaida kana kaka mwana kaikwata infection ndo contamination nundo anze yako ya Maumao ni ndasa ila wona kana ukewa kena infection ya nzea yako ya Maumao kila jambo lego sisi yani ulokuwe ya mwana wako no no ichungu sa kumunango mundu andu ange maiva mesi kana ula mundu otiana kana kaka mwana niko kabisa nakatumia ngai aikaningo wo muruko na infection ya kamwana ya kana kaka mwana ila ili hata kambi ya kwa sisi no umanye no umanye one kambi ya kumanga muno kotonga na uma na kayambi ya kumya tumavila muthiane wa ume wako na kayuma kayambi ya kwiwa wo wele wana kana ukayuma anga muno kayuma ndikeiwa wo na kena tumavila tukuma kwako sisi anesa isute nyao ti contamination ati kwena akakwatie pemini ulokwa ya mano akutimo seo yes na thina isune siethwa na tuile kwa twima na poyo mana balakira thina suku yes. Wow, so no bayolu emudani ya mwana utonyoma no boto no mana ndio ndo na nijimba paikino kimba infection imbasia kuba ikino kithaki kimbu yes atoso ke bakwa kelitu no wetaka na no betho wimbu katikati wa nerves yes katikati wa nzia ya choo na nzia ya Maumao paupe badwa paimba lakini zo ayo musiawa kwa hiyo imuitilekana no wiki operation ukaumwe no kasisi ya metho ndo ikara nduona wase una kombe tunesa wimbu wa na pundi ningali ya ndini kwa nduona lakini keva na thina kuma kele ya Maumao ikuma kitu kila kingi wa wetani kipa ika wimbu kila inasianika na kena nerves ugethia kana ila kasiwe muongo wako
pawi wabela musibi kumongo wako wakana bau tena kalima ke bau lakini wakasema ndio utokara utokona yuna afsila suma abu ne sienda ku control nzia ya maumo yusie basi pauke thino suwebo kana ka maumo makaikata kayuma ni mabinga ni kindu kiitawa kizo ndo spine bifida with ya jupa muongo kwa wabela musibi teka wimbuke book no that kana no getha no kone kana kani getha ndo ikata ndo kona lakini wakona eka correct yawa number word so niketha na chalia kayala cia sindura cio ndo cia wana cio ikwala cia kila jala cia ni kindu kila cha ukwara winyo wi munene kana we muciai okay yes we ni kwa cha musese nwende na usomo kendwa na yue ndio kulia wasya twile tumuno ni infection itukwata hapo no na infection isu ni affect ya undukana ka kele tuke kumya bata wakuma ni affect ya ukethia ni wambia kumanga munango ni paina na yu eka kumanga munango with ya ekalanga imatu manuno tunini ekalanga imatu manuno tunini na ni kwende magekara makapinga na infection isu kwa ratwa na tunini itasiba si asili tu si atwele tu ni wese yu ela wona wa dicho cho cha gwithana germs nyingi pyo na germs nsu ithiale umwe all right kuibuga maana pe bacteria na bacteria nsu ithiale ula wekata waya ni kana woninga faida mwene yola wa dicho chuma na bacteria isu na yele ni kukanzia ya maumo zele kwa ngalego ngalesu ya cho yola kana ke kwebangula for example keka nini pe possibility ya kuicontaminate kana kuwete kongalia nyao ngalia mbe ya maumo na iko infection so ni bacterial infection kila kinga ila kadhi utumia choo kisi andoima kiwe ni splash na just splash kiki chone no kikata kiba na germs kana bacteria yikari ili kalabo pe baba ili anajo ni mundu athicho ubangula ekitata na angalia tina utale kubangura nambe no kuwete infection ba kuombe nina hizi winga maumo kwa siana yithasi common kana sione kanga monopio lakini kwa andwa ima na muno aume nome bana chikwa wingi kote yaka nienda you next to ikwa andwa ima lakini tutana thie ukabe pe andu pe to seno o musiai maybe utatwaisia unenania na mwana wake wa undu wa ile kwibangula thichone mwana wa mundu muka mwana wa mundu ume kwa tutabie ila mundu wathi chone yes ailete kwibangula ata yes museise nenda tweleanwa ni kana mabinda maingi wathi pata ula munini kana wathi kuma all right kawaida though mundu muka muzoke dry na tissue kana yangu all right na ilo ku dry wale kumekisha ndo nakutina sehemu ino ya jaira ya udhicho okay ko always you dry from kumambe kusioka netina all right nikana the in event ukatina sehemu yesu ndo nekara tunayata mbe ziani ya maumo all right though muislam na ukitaka kuthamba kana kutumia kiwu kiwu ile kumba kisioka na nyao na ziani ya choje tina nono ndui kwenda kumya ko kila ki ziani ya chocho ukitana nyao chuketa na mbe na isu ni standard etho athi aja nene etho athi aja nene etho kuipangula kwa hiyo etho ni wathi etho we muislam na ni wathi pata nini kana aja nene na no thamba wale kuthamba kuma mbe ucio kana nyao netina ni kana nduka umie ko kila kinziani yako ya chowe tanzia ya nyao ya maumo isu ni nzio tana kwikata kuhakikisha na kwata infection etho ni kuipangula wale kuipangula mbe ucio kana nyao netina na nduka tumie tissue yesu kele wale kwibangula imwe all right na thanu ndo ibangula ngwetile ngwikara uibangula tiko konzo nondo ilo konzo chances a ila sehemu yati na kwenda kwikara no kwibangula na ikara na yo contaminate yes tusi yake kwa ndo ima Kuvinga maumo kwa mundu muima kweta wene chao ekanamba kunene ya kuvinga maumo kwa mundu ume ndamba kwa kanondo kwa kathina system wingi muno kuvinga maumo kwa imoyo kwiwo na museze nendo mthana maumo bipinga muthenya umwe ni kana mo pinga makua elungu yasa no makua mwaka makakua myai makakua chuma agima yuko vinga muthenya umwe unless ukwati accident kila kuvinga maumo kwa mundu ume kwa imwana cia kumila miaka mwanza kuviga miaka 40
maondwani matumamu mabinga kindu chambia ni accident kana kupaluka na boda boda kana nangale no itu no ba waswa kana sehemu ya kuya siri elabo waka watu no waswa pipe ya kuya Maumao yuka ikaumia na ya umia we ndu yamba kwithana thino akuma hapa unless Uiiti nitwa muno no ekalo mwaka muima ani watiniwe tena eti no mwaka omwe uyambia kwa na Maumao wambia wathakaba uyambia kuma mbola ago biga maikara maivinga pyo nundu enze ya yoka ya tino ya Maumao panini ipinga pukwapo ipo wana yekelanga nelanga yende yana uthakaba ikagusiana na within miye na kuendeyo iti nabyo na Maumao maivinga isi nla wetha na accident otena umia muno wati no vandu kanini kana kabaluka kisulu mwana munini itwa kisulu lakini wetha na accident major kana katinwa muno zemu ya kuya siri kana nziani ya Maumao kana katuleka waswa kana pelvis zaya Maumao yuka ikatinwa na itileka nayo yatileka Maumao mayamba kupeta kwa hivyo wa this vitale Maumao matona waebu Maumao makeselabo ugethe kauma na mubila lakini wesilaba waebu nondu enze yaba isile ne yagiara ni atilekilelwa kwa ti accident wale ni kwikala umya yetatu utayitwa nikanatu menenge mwana tumane semwe la yatiniwe ya sabe tata nundu wati no abandu bapoa ndumana uti no bigeta bana ba nikana withe ne be ya nyene saba labatine twitha twenda mi tatu kanena nikana withe ni wa manani pana uba ume papigeta bana ba ukasobya bukwabu usobyo gethe ani wati abandu enyo be batine kuta kuya mubilo sundu kakatienda kitalu yumu yae mwana nywe mbumya mubilo ywe nikana ikata nenda kumala nenda dikola kwe mashabiki twekata tukekala yemwe komeza mubilo sundu bakanye yanata itatu kanene ekata ithele nikana itu ninges mwana wethi enzie ni Maumao enati netwe nitama ndabala bati diwe nikiasikia nata nikana ta utwathia tatu tukatilepa upendiketara patine bonde na tuikwate nyenge na sawi theno ekata ni wauma usini kwala bingeta Maumao ndo akwatanya accident ndio ekotumia mubila ndio ekotumia mubila tutakwata ne kutumia mubila ano yambia kumanesa ndio kitele kana bukule ngezika na invalid ni sangu ule mudende ali magamwe da mweselete mubila ine kalinda wa kaji kalimagate baada zile paebu tuilinda kalinde kamana niko kelinda ona kelinda mitheneli taumia mubilo su mundi wegio badage mitheneli umamba kaka kelinda akeko yumbubondo yumubilo su bambuwa na mbubondo yombetwe ne kana pata kendo kisiye ilinda na metukepyo yana ngasa ko wegio dressing ile ambe mitheneli nikabwa ndoko na bayumila Maumao yes yaba ili huyu naambia wetakindu ne nazi yithi no suwa ukwata andu ame na maisha active ana afanga au na uthuku maaro no kwa accident yuwa no abijani yaka 50 kwende yu thina ili Maumao mapinganisia kara nsibinduka ukethani tambingi nisiongeleka accident yo pengi nyingi pyo suka hapa kindu chambe nuro ndo amabia membuwa na mabia sima ba maili tubila tumwa ba anyunya to moisiema masemba makolige pipe ni Maumao malika bunduma mabia mumite ba bome ba mumite ba mai ba me gitwe mundu ti mundu wako wake gia mabia ba ukila je umya mabia su wode mo umya mabia no eduma ubinga Maumao akambo sana ai ne gitwe no daktari masani madela na nienda bibuta atiela nigenda mwesese ndakakoza kulungila kige tuambo bichabubu na wakwambililia ukite tukoselela kuba mabia asumo mumetha mumite ba yenda wetwelesa ko likuba tena haraka nundu watwelesio oyu masai madela tuikwa tenesa kila musese ende kwa tenesa kila weta naende teto ya mudia kwa musese ano tonyo kwatikana ata evawe na thina wa Kuvinga Maumao kanethana wa kuma waile kuona ndakitali ndukanange ebinda yasa nundu mbao kuona ndakitali utambite kuemewa kana mukavinga byo kote kwetelela mekata ila mevinga tananga ateva thina kwamba kubithia kana tona kana kena thina tuile ka hospital nundu twetukia tukabithia dalili uone thani wiko ne thati uwa Maumao na ukenda kumbona ni hospital wa Gitui Jordan Hospital Jumatatu na Jumanne kana wakwambililia ano wakeli kana Monday na Tuesday jukumila wakatatu na wakatano niva Nairobi Hospital naomba nebu na namba yake ya simu kaba na kulwa ndongolia naongonie ne yeno noti Mwanza
ile 5 nyanya noti 4 na nyanya kana kwa Kisungu ala masomie 0722518048 naongo ni esimu bila yonde. Asante. Ni movea muno daktari nundu wa kutwelesya maundu acio nthe naindi kilungu ni chokite tukosela balato achila naindi musiaisa kwa kuni movea muno nundu wa kwithiwa wosa ibinda na kwendania na ituthini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi ni na kwato kana nwele na kusoma na kutetheka kuma na kilungu kitu kana ilungu ila twithitwe tuikuetea ni kwenda Uiiti wa kwaila na uima wa mwi wa ilite nyene Tofik Mackenzie wa mutungati wa Nesa.